Ja ne umem u DM otići po jednu stvar. Pa sam ovaj put kupila 2 pune kese hrane. Mnogo vam se dopao prošli put onaj video koji sam snimala sa stvarima koje sam kupila u Ikeji, pa sam odlučila da ovaj put nešto slično napravim i prikažem šta je to od hrane što uzimam u DM-u. Ja, kao i pretpostavljam svaka žena, ne ume u DM da ode i da kupi samo ono po šta je otišla. Kako sam pakovala, nema nekog reda, ali nema ni veze, tako da idemo redom, vadim i prikazujem šta sam kupila. Ovo je dvopek od speltinog brašna koje uzimam kod njih i dobar je sastav, bez dodatog šećera je, generalno to uzimam često. Kakao, Just Superior proizvođač, tofu. Ovo je dimljeni tofu, imaju i sa nekim drugim ukusima i sa nekim drugim dodacima, ali generalno ja najviše volim ili onaj natural ili ovaj dimljeni. Evo ga, tu je i ovaj natural. Tako da tu su oba. Ovo je neki kao petit keks, ali od speltinog brašna i sa puterom je i mnogo je lep i dobar je. Kokosov šećer. Ovo su ovsene pahuljice. Sitne ovsene, ja ih mnogo volim. Kad se nađem u DM-u, kupim ih tamo. Kad nisam u DM-u, to se uzima u nekom drugom marketu, tako da generalno ovo su neutralne pavlake. Ovdje imamo sa sojom, a ovo je ovsena neutralna pavlaka. Obe su mi mnogo lepe i obe mnogo volim za potaže i za neke prejelive soseve. Prašak za pecivo ja također uzimam u DM-u. Pa nešto sam se i navikla sad na njega, tako da generalno uvijek uzmem više komada da imam i da ne razmišljam. Ovo sam prvi put uzela, ovo nisam do sad isprobala. Smesa za palačinke od spelte sa crnom čokoladom, sa komadićima crne čokolade. Ovdje imam galete, ali ovo nisu pirinčane galete, ovo su galete od Leblebije, ali sam htjela da vam pokažem, uzela sam još i pirinčane, kao i ove od sočiva, prosto da vam prikažem razliku. Znači, ovo su 3 varijante koje mogu da se nađu u DM-u. Ovo su pirinčane galete, standardne koje ste već vjerovatno isprobali i viđali. U principu, one nisu same po sebi mnogo ukusne. Znam, mnogi ih zovu stiropol, jednostavno ne mogu da ih koriste. Ja ih koristim kao, recimo, snack pred trening. Namažem neki orašasti puter, stavim malo voća i meni je to super. Mogu da ih jedem i sa nekim slanim stvarima, tako da generalno meni su ok. Sad, bolja varijanta od njih po sastavu jesu ove sa Leblebijom ili ove sa sočivom. Zašto kažem boljeg sastava? Ovaj sastav je skroz korektan, nema tu šta, nema tu nikakvih sastojaka koji su nepreporučeni, da kažem, nego prosto sam odnos nutritivnih vrijednosti. Recimo, kod ovog sa pirinčem, ajde da uporedimo njega sa ovim od Leblebije. Jedna od najvećih razlika jeste ukupan unos proteina, a to je, recimo, kod pirinčanih galeta je to 8,8 na 100 grama, a kod galeta od Leblebija je to 19 grama, znači 19 grama na 100 grama, što je generalno baš velika razlika, više nego duplo. Ove dve sa sočivom i sa Leblebijom također imaju razliku, kalorijska vrednost je vrlo slična. Zapravo ove sa sočivom imaju još malo manju kalorijsku vrednost, ali imaju još veći udeo proteina, a to je 29 grama na 100 grama, što, složit ćete se, je baš dobar proizvod. A sastav mu je 99,5% brašno od sočiva i 0,5% morska sol. Znači, čist sastav ko suza. Tako da generalno po sastavu, ako mene pitate, ovo je najbolji sastav. Ukus je, pa mogu reći, slična je to tekstura, zato što
Na sličan način se to pravi, samo što je od drugog brašna. Isprobajte. To sam htjela da pokažem razliku. Smestit ćemo ih ovamo iza da mogu da vadim dalje. Čija semenke. A generalno tu ne gledam koji je proizvođač. Bitno mi je da je 100% čija seme i to je to generalno. Ove sam uzela, mnogo mi je lepo opakovanje, bilo mi je slatko. Organski je proizvod, tako da nema greške. Tahini je pasta od susama. Ja je također dosta je koristim je u nekim prelivima, recimo kada pečem file tune, file lososa. Tad onako znam da napravim neki preliv od tahinija, onako pomiješam tahini, vodu i malo ceđenog limuna, dodam začine i to je meni odlična kombinacija. Ovdje imamo pire od jabuke. A njega on se može koristiti bukvalno za razne neke slatke poslastice i slatke obroke. Da li su to neke ovsene kaše, da li je to zapečena ovsena kaša, pa recimo u nekim receptima gdje ide, ne znam, pasirana banana, recimo ukoliko neko ne jede bananu ili iz nekog razloga ne želi da jede bananu, može se zameniti recimo sa ovom kašom od jabuke. Ovo sam također uzela prvi put. To je, ne znam da li ste čuli za Kaiserschmarrn. To su neke austrijske palačinke. Ja sam ih prvi put probala u Nemačkoj. Jeli smo ih zatim i kad smo bili u Beču. I evo vidim da ih sad ima ovako u ovoj formi u DM-u. Znači to je u prahu. Pretpostavljam da se dodaje neka voda ili nešto. Ne znam, nisam ih do sad uzimala. I meni je onako zanimljiv ukus. One se služe sa suvim grožđem ili bez suvog grožđa. Ove ovdje u smesi nemaju suvo grožđe, što mi je super, tako da mogu da dodam sama ukoliko želim. I eto, to ću isto isprobati. I inače su od speltinog brašna, tako da to ćemo isprobati. Znači, ovo su mi dve novine. Palačinke i ove Kaiserschmarrn isto su također ove od spelte. Puding od vanile za pravljenje. Često uzimam ja i onaj u čašicama za neke dezerte i od tog u čašici pudinga od vanile također imam jedan super recept. Prave se palačinke proteinske, tako da njega isto baš volim. Ali ovako kad kuvam puding, onako za nas više, to je uglavnom ovaj iz kesice. Ovo mi je brašno, znači bijelo brašno koje uzimam, to je ovo Weizenmehl, tako se zove na nemačkom, tip 405, organski proizvod, bijelo brašno, klasično za sve i svašta. Ovdje imam neke dvije proteinske čokoladice koje je Srđan ubacio, ali dobro, poješće se sigurno. Nisam ih do sad isprobala, tako da ne znam ukus. Nizak nivo šećera, visok nivo proteina, klasika kod tih proteinskih čokoladica. Nijedna od njih nije za neku preporuku u smislu svakodnevno ih koristite, ali generalno kada smo na nekom režimu ili kada vodimo računa o unosu proteina, kada ne jedemo slatko, a želimo da se zasladimo ili tako u nekim određenim situacijama, proteinske čokoladice su za ponekad skroz ok. To bi bilo to iz prve kese. Sad ćemo da pređemo na drugu. Da vidimo šta ima ovdje. Ovdje se nadovezujem sa brašnom. Ovo je speltino brašno koje koristim i u svim mojim receptima speltino brašno koje koristim je ovo brašno. Znači Dinkel Mehl i tip je 630. Tako da ima i tip 1000, čini mi se 50, nisam baš sigurna, ali potpuno je drugačija tekstura kada se koristi to brašno. Ono nekako upija više vode, zahteva prosto drugačiji recept. Znači, ovo je speltino brašno koje ja koristim. Najsličnije je belom brašnu. Crveno sočivo koje koristim također u svojim receptima, obožavam ga. Ovo sam uzela ovaj upaljač tipa za paljenje sveća ili tako nekih stvari, ovaj dugački, da se nađe u kući.
Ovo su isto također neke čačkalice koje uzimam kada služim meze ili u nekim tako određenim situacijama kada mi zatrebaju, da nisu one klasične, jer one, ne znam da ste uspjeli da vidite, jer one imaju gore ovako ovo zadebljanje, pa su zgodne tako za posluženje. Evo ga, speltina podloga. Ima ih 1, 2, 3, 4 u pakovanju. Zgodne su, kratko se peče, znači može da se stavi, može da se napravi bukvalno kao pizza. Evo, po njihovom predlogu stoji znači neki pelat, mozzarella, paradajz i rukola, ali to naravno može punjenje da ide po želji. Bukvalno kratko pečenje, 3 do 4 minuta i to je gotovo. Dobar je sastav, kalorijska vrednost, nešto slično kao hleb, tako da ovo je super stvar. To su prezle koje koristim, znači od prosa i heljde, bez glutena su i meni imaju baš mnogo lep ukus. Da vidimo ovdje što imamo. Ovdje je konzerva belog pasulja. Imam neke recepte sa nekim prijelivima i nekim sosevima, sa nekim paštetama. Onako baš je taj beli pasulj neutralnog je ukusa i mnogo je dobar. Dobra je osnova za sve i svašta. Evo da vidite ovako malo izbliže kako izgleda konzerva. Sad ja snimam prednjom kamerom pa je vama obrnuto, ali mislim možete prepoznati, screenshotujte ako vam nešto znači prilikom pretrage. Ovo je sojino mleko. Što se tiče nutritivne vrijednosti, ima 38 kalorija na 100 ml i ima 3,2 grama proteina na 100 ml. Znači, bez dodatog šećera je i ja ga koristim za ovsene kaše ili za neke šejkove koje pravim. Ovo sam uzela nekoliko puta. Proizvođač je Lučar i zove se Fit doručak. Evo kako izgleda. To je mešavina sirovih mlevenih semenki sa ovsenim pahuljicama i čija semenkama. I ovo mi je ona varijanta kada osjećam da sam gladna, ali recimo ne jede mi se ništa konkretno i ne jede mi se ništa jako. Ja onda uzmem ovo i ja ovo generalno podelim sebi u 2 obroka, ovdje ima 100 grama. Ja uzmem 50 grama ovog proizvoda i razmutim, na primjer, ili u nekom jogurtu ili ovako u nekom biljnom mleku i tu može se dodati malo voća i meni je to onako super jedan, kao da kažem lagan, ali generalno kvalitetan obrok. Javarov sirup, znači imamo, ne znam da li ste obratili pažnju, ali znači postoji ovaj grad A i grad C. Razlika je što, mislim, bar kako ih ja koristim, ovaj grad A, on je svetliji dosta i njega koristim recimo za neke prelive, za ovsene kaše, za prelive za palačinke, za vafle i smutije i neke te takve stvari. A ovaj grad C, on je tamniji, ne znam koliko može da se vidi boja, ne znam, nisam sigurna da se vidi boja, ali uglavnom on je tamniji malo i onako jači je, intenzivnijeg je ukusa, onako karamelast. I njega recimo više koristim kada recimo nešto pečem, ako su to neki kolači ili neke ovsene zapečene kaše. Mislim, nema greške, može da se koristi jedan ili drugi, a i u jednom i u drugom slučaju, ali ja prosto volim da imam jedan i drugi i eto, pošto nisam znala da li neko ima od vas ko ne zna tu razliku, pa eto, čisto nije na odmet da se kaže. Eto, to bi bilo to što se tiče moje DM nabavke. Imam ja u kući još njihovih stvari, mislim, naravno nije to sve, recimo kokosovo mleko u konzervi, koristim njihovo itd. Verujem kao i mnogi od vas, ali ovaj put, eto, to bi bilo to. Nadam se da vam se svidao video, da će vam služiti ovi predlozi. I ukoliko je tako, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal i pratite dalje obaveštenja. Hvala puno, ćao!